Hello guys, Guwahati kache na ka na inchu ji he akahi khatni thum li nga gup sagi kasagi nani tilai hi le ki ho na hi in ta hi in sunga kong lut de hitan tilai hi von ban na long umin atul hit na he kitchen hi in mobile me bel kung de thiam chakon cha om na ho abo na thing se chian noi he de me koi na hi in hita hi gas so yong sa na hi kitchen kung som na tilai hi tui thing ai cho lo siong hin nei tian akoy hi bai sa chi jong le ta hi tilai hi lumna bedroom blanket ni pillow li mi di kalhun ya khat mi khat tu la lum kan thong chunga mi thum table ho yong chel khat to je ma kapa ji ahi chilai muna he ka gi kha o hitai Guwahati AIIMS AIIMS to kinai he chilai in hi so pite ho koi tabong na dam lo ha sa AIIMS nom wala he chilai in bahara hi Ngailut Homestay ahin hlunguvin ama ho jong hi mi mama hi in kol dang ho ina thun le sanga izat mi i hole hoi ki sot to lo la ko ni sot deu ham ta hi letrin bathroom long ho ya ki su he thiang set he bo natal na mi he toilet tilai ai na din kha long na ki sil phat le dai na ki vet ji de na ki vet chai le nong do de lai hi tui ho long ki su ser tui ho hi filter la bolo wa thiang set na api o he amen atameti hi vin sang khat le zani hi AC zaw lo hi in AC jong hi AC ki ha hi le sang khat le zanga AC tha lo wa sang khat le zani zan khat na ki ho hi rai ni jingka punga pungup da na lai ka so na hi tan tu ni Sunday ni hi in zani ka gi deu hi tan jinga hi doctor ka chi ki deu hin itabang hidaham ka gi be ki deu ham tiram ki sei thei lo lai hi Hello guys, tu ni Sunday ni ha hi in an kan ye zo wa kan bol hin tu ni ya ding in kitchen hin ananga tauti next phat le ban in jing le hospital ka chi deu hin hospital jong ka chi na ho jong kan vet sa ki deu hi mang phau te kitchen hi tan te tu ni ha ding